maundu male ari niguo riraga iritu aya akameraga nie akini niliwekea project no na my guy ameniwekea project by the way ngombe and it is doing so well ngombe unaisikia ngombe inakamliwa 30 liters Aya, fanya hesabu ya haraka. 30 liters by 50. Sababu 1 liter ni 50 bob. Najua by the way, huyo mjamaa wangu by the way he's the coolest. Especially mambo tu ya kubalance mambo. He's so good. Can you imagine aliniambia hakuna competition na yule nani na wife yake. Na mimi niko sawa. There's no competition. Wife yake na yeye wao wako kwa nini? Kwa hardware. Wao ndio wako hapo. Yes. Mimi niko kwa farm by the way. Na mimi pande ya shamba ni mimi. Ni mimi niko huko. Niko na mafreshans huko. Safi na mitambo-ini ya KamemeFM mwingine geto Mansaimo ni nani geto Kata toke homoka mwana mundu ajira atiriri yes mesema matinathi urusaimo ndamuria niki nyamutheti na uthi munene itore tutikaroke kero kake mukarati Atere mo ogeria munane cio wake agikorwo niwe mwandikite na niwe mwene wira ri okay age no kono amenye uria maundu maria hathareri aratarari atiriri kurathie wega ndina uthio mudina uroka muthe no kuhorera tina tutirakiandirira tamuria ri ndigukirengwo muthenya ucio ndamuria watinda ri ugika atia ndio ndatinda ngika ndatinda ngivurera na ndathie kunywa kanuthu ke hau really serious. He's a very happy man. Yes. He's among those guys who are very lazy. Yes. And I'm at the Sagishawira. Yes. Makiro haria maketida hatiko higoro mone aragitigira horo wa maandamano na we no ko kumuragura giro guo muri yes ego gakugura guo Wednesday tugazie tauni anjere tano wenda gucenjia wandi robu iraragiro no akigure gwa ikara na gwere arenda ni afura hivi mera riri timekenu mondo akiweta era igongona Saturday akiro mundu akara kimwe tugathie tauni tugathie tauni Wednesday bugathie tauni Wednesday ukimugurira gakuo kega ka ngirinya na ni wakigwa ati na rucia ngakianga muthenya ucia ngandui iyo ndu cia muthemba ucio yes no gwitigira na mbona le no ana ya goikara na kana ucoka ko mundu cithi mundu agubi ukaigaga ati na ngai arathimagera ira Ethano no gucoka rukuba umwire atiriri ona tuindo turia ndakwiragira ri ni kwagya mirurungano ri ndoni hose nya betigale na kuo ndagurire ng'ombe akeigwe okay ukamurira fridge ukakimurira kanyamo kakidoeto microwave TV na katehihi exactly ukakona besa icio aleka kama thuka kona icio ni kindu ngiri 40 ni nayo gacoka rukamwira riu ri wakiona ria gwaikara riu ndagirire ndona tondu ndoni ona tothi kwimwe ni thiko igire ithatu ri ndana nikeja ngure ng'ombe ngura kagombe maundu makwe turicoka kubanga baadaye mago ukamwira riu tigo guo maundu maria ndiravanga riu manene yo ndako bagagira ati akagugurira ngandui ati aka TV yes yana mirengetie na ubagirwo itago ndubi ejo ndako bagagira leo ndaba ukugurira nyumba na iria yes iria riria yo ng'ombe akugurira iria iragurira nyumba iyo aigone mundu takiri mugi wega ri yes they are there Tekio koko mogwe tekio. They are not there. Yes, they are very much there. Edi agyo mogwe tekio. Akona akamba akagoithia mwihoko wa naru wetereri. Exactly. No gacoka kaingira huko Facebook ino kana kira internet ino getha ng'ombe moka mutumira. Ukamwira look at the yethaga pick up iguru. Ona kana enyititwo ina mukwa. Yes. Ugetha mundu. Ndio gwetha ciana gukugithia andu ataramenya. No ni arona nyamu ni kurutwo iraruto ngari-ini.
ukamwira nyamu ndiragurire riu nyambe ndeithia eno riu iraguthondekera maundu maku nyina ngari aririaga hardware we nawe uraria ng'ombe Umeona TV na nyumba ndameri iri ugatigana ndameri iri tono uragenda guikaranga hau ri ugetha mbeca ukamugurira TV ni ukamwira ni iria ria ng'ombe ria riu ukamwira riu maundu maria matigarite ni maundu maria niguo ariraga iritu aya akameraga nie akini niliwekea project naona my guy ameniwekea project by the way ng'ombe and it is doing so well ng'ombe unaisikia ng'ombe inakamuliwa 30 liters Aya, fanya hesabu ya haraka 30 liters by 50 sababu 1 liter ni 50 bob najua by the way huyo mjamaa wangu by the way he's the coolest especially mambo tu ya kubalance mambo. He's so good. Can you imagine aliniambia hakuna competition na yule nani na wife yake. Na mimi niko sawa. There's no competition. Wife yake na yeye wao wako kwa nini? Kwa hardware. Wao ndio wako hapo. Yes. Mimi niko kwa farm by the way. Na mimi pande ya shamba ni mimi. Ni mimi niko huko. Niko na mafreshans huko. Ajara hizi mwisho jekuo. Ikerekuo. Agira bisa kuma huko internet hivi. Nawaza wakamulia ng'ombe arenda kumwita ritwa ririko. Agakwira. Agakwira. Ukamulia ng'ombe by the way ukamwira ng'ombe ni ihagwo maritwa tondu ndoi. Ni ukamwira ng'ombe ni ihagwo maritwa. Yes. Ukamulia ng'ombe yo ri. Urenda ndu wa record na record keeping. Ona nduyona ndure ginya mugunda. Ona ng'ombe nduri. Ndore kindu ri gatagati ka indo icio. Yes. No ndiramuria ng'ombe arenda umihe ritwa ririko. Agagikwira ritwa. Akamwira ni sawa basi. Yes. Ni undu wa records. Ukamwira ni undu wa ginya agikenda gukimenya kumenya ginya gacau karaga gaciarwo nyineta gwatia. Ona moikarani ukimwiraga ni raciarire. Ona tanine temeri. Ukaruta ninge bisa ngoko internet-ini. Ng'ombe ina gacau. Ndio fatara ng'ombe njiro. Black and white. Freja ni soda kiriko yana. Ona no thie mugunda page ni mo ya Facebook ya migunda eno andu aya mareithagia akire kwa raruta mbica. Yes. Kwa ciruta kuria kwa githunguri ndeire akire kwa raruta mbica. Kwa akire kwa ramurutira mbica. Akona kigombe kiu na haria yakeirwo. Yes. Wajogethera ina mukamo mwega view. Yes. Ukamwambia hii ndio inaitangwa ada, hapa ndipo tunatoanga maziwa tunaona hii kitu kubwa iko hapa nyuma katikati ya miguu. Ni hapo maziwa inatoka mtu anakamwanga hapo. Na ginya ng'ombe tukaigo. Pedro twira ya magadia we. Pedro twira magadia. Pedro twira magadia. Leo agisoka gukuka usamane na iletu alika yake na gukuja. Mere na project. Mpo wangu alienekea project ya ng'ombe na si moja hata by the way hata imezaa. Hebu imagine. Imezaa. Kwanza ukiona mahali tu inatoanga maziwa. Hiyo kitu yake hapa nyuma hivi. Hebu imagine inatoshana hivi. Sasa sijui sikumbuki inaitwa nini lakini hapa inatoshana hivi, hiyo kitu anakamwanga hiyo. Ya ndira ko megua. Na maudhi ya mono. Megua. Okoe na mono kuigeta handu azoka ena project gwake na nakora ni yaku. Atiriri. Mundu akiro wa buruburu. Yes. Akiro wako. Koguo na ungikimwira ati ethe haria kuiga ng'ombe yo. Soso ao ri. Ni azima mani. Na guka. Yes. Kundu komenu ka gicagi. Ng'ombe ameoneire kwi hakuri. Ona azia mathai. Na ndari ararungu kora kandika ongindu ko. Anetwa mathai tikaithiki ona kamo ko kaiga no. Mathai no nginya bitaga no maguru ngwe ni getho. Ona mukamo hari yo. Agakimera kaonera mukamoku. Atire. Megua.
Maundu maku makagira muno. Yes. Riu ndo atena project riu. Mbona ni horo wa nguo maimaniri horo wa nguo na TV na ndui na fridge na tondu ni ndate akaguthama mukiuma hau mugithie riu gikiro kingi. Yes. No kia baba itheo kimuiga wega muno getha ngiri vote. Ukimuguraga TV. Kumuguraga TV. Riu kimura morugamia maundu maya mangi mothe. Wambe ni undu wa project yake ya kumugurira nyumba aikarage gwake. Ugaikara miaka iri hau comfortable. Without questions. Etereire iria rigane. Iria rigane. Bia icokaniririo. Yes. Cia iria. Na miaka iri ng'ombe no iciara maita matatu. Wake mwakiri gwa mwira. Takioi. Agaciara matha. Agithie internet-ini ri. Athia Facebook. Agathie TikTok, WhatsApp na Instagram na WhatsApp. Yes. Nyamo icio inya. Guti gundu kugenda ona Google ndaraingira ku. Ukiendaga thie kurora ng'ombe koragwo hana atia. Na ndataga githie kurora nginya kamago iria rigana atia. Yes. Ata kiwe she knows nothing. Yes. Uhoro wigi ng'ombe wamure ikoma iraka murita 8 muthenya. Yes. Ni uguo ni gwaretikana rita igana rimwe. Eteketi oguo. Na tondu no ambiro kimuhutithia ga TV ri. Miaka iri. Yes. Ugutura we horereire wega ino wake. We uhoragira oro hau. Mwanza mandoka bwega. No mwitie ng'ombe mbeca cia irio. Nakone. Tondu aciari ake mena mbia. No kumwitia mbeca cia irio cia ng'ombe. Umwire nyamũ icio ni ile ya concentrates. Yes. No mwire ile ng'ombe yako by the way. Haina concentrates by the way. Na siku leo sina pesa. Na ime reduce. Yes. Since by the way, unajua if for the last 4 days haijakula hizo ni ma concentrates. Hizo ni doi. Akulia nini? Ukamwira say okay concentrates. Ukamwira ni kama is like how do I put it? Is like unaona venye mtu anakulanga nini? Unakulanga vitu zile tamu vitu vizuri zinafanya ufeel poa. Yes. Ndio hata ukue relaxed. Kama vile tuseme vile wewe unaweza kula pizza usikie vizuri. Concentrates ni kitu kama hiyo. Ni utambwira. Ora nyina adhimu. Mam niko na ina fix aki tu nataka ndio kole na 7000. Mati anoga dio gasikuru kia aria bypass. Concentrate. Ndari athikiriria tabarira murimi ona emwe. No concentrate ni do. Ajui do icio ni do. Then from there. Yes. Ukahora miaka igana? Iri. Ugacoka murekia ciruri. Kaiga it is worth 40,000. Yes. 2 years. Asante sana.